početak 20. veka Novi Pazar je dočekao kao relativno nerazvijena sredina. Kada je reč o bibliotekama, kod pripadnika islama postojale su privatne biblioteke u svakoj bogatijoj kući i u svakoj džamiji. Knjiga je bilo u tekijama, verskim i građanskim školama i bile su dostupne svim obrazovanim stanovnicima. Pravoslavno stanovništvo je svoj društveno-kulturni i prosvetni život organizovalo otvaranjem knjižnica i čitaonica i to u okvirima crkveno-školske opštine. Početkom 20. veka na ovim prostorima počinju da deluju različita dobrotvorna društva koja razvijaju kulturu i kulturno nasleđe. Ugledajući se na druge sredine, 1912. godine u Novom Pazaru pojavljuje se prva štamparija. 10 godina kasnije, tačnije 1921. pojavljuje se prvi list, Novopazarski glasnik, koji izdaje službeni list okružnog odbora, a 1930. godine i prvi dečji list Raška. Svesna značaja pisane reči, novopazarska inteligencija se zalaže da se osnuje Narodna knjižnica. Značajan udeo u razvoju obrazovanja i bibliotečke delatnosti imalo je osnivanje gimnazije u Novom Pazaru 1913. godine. Razvojni put Novopazarske biblioteke nije bio lak i menjao se od knjižnice i čitališta do gradske i narodne biblioteke. Pisani trag koji nas uvodi u priču o prvom pomenu Narodne biblioteke jeste opšti izveštaj godišnji o školama u okrugu Raškom za 1920-21. godinu. U međuratnom periodu knjižnice i čitaonice uglavnom su otvarane za potrebe škola te učenika i nastavnika. U godišnjem izveštaju novopazarskih škola stoji da su postojale školska, đačka i narodna biblioteka. Iz izveštaja o fondovima školske, đačke i narodne knjižnice saznajemo da je školska biblioteka 1920-1921. godine imala 122 knjige. Iste godine, đačka biblioteka počela je sa prikupljanjem knjiga i stvaranjem knjižnog fonda. Tokom Drugog svjetskog rata knjižnice, čitaonice i knjige u njima bile su uništene. Posle Drugog svjetskog rata valjalo je obnoviti i biblioteku. Narodna vlast je isticala značaj narodnog prosvećivanja, pa su knjižnice počele svoj rad sa skromnim fondom knjiga. Nastajanje, širenje i bogaćenje fondova u bibliotekama bio je postepeni dug proces. Sremski narodno-oslobodilački odbor je preuzeo ulogu organizatora i učesnika u obnovi grada i okoline. Jedna od prvih mera sprovedena od strane Sremsko-narodnog oslobodilačkog odbora bila je osnivanje Narodne knjižnice i čitaonice 23. decembra 1944. godine. U početku biblioteka je smeštena u staroj, trošnoj i memljivoj zgradi koja je bila u vlasništvu Novopazarske pravoslavne crkve. Kasnije, biblioteka biva smeštena u prostorije nekadašnjeg doma armije, prizemnoj zgradi u centru grada. Od 1947. do 1949. godine biblioteka je delovala u zgradi hotela Vukosavljević. Danas su tu prostorije Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Osnivanje biblioteke pratili su veliki problemi, pa je to jedan od značajnijih razloga što se rad i koncepcija same biblioteke nije menjala sve do 1956. godine. Već naredne 1957. godine biblioteka postaje samostalna radna organizacija i iste te godine menja naziv u Gradska biblioteka Dositej Obradović Novi Pazar. Godine 1959. imala je na raspolaganju 7000 knjiga koje je koristilo 1300 čitalaca. Novi period u razvoju biblioteke nastaje 1963. godine. Biblioteka gubi svoju samostalnost i pripaja se Radničkom univerzitetu. U tom sastavu je delovala kao jedinica udruženog rada punih 20 godina i pritom je nekoliko puta bila preseljavana. Odlukom organa upravljanja 1965. godine biva izmeštena u novu zgradu Doma društvenih organizacija, a onda 1967. godine u prostorije koncertne dvorane, gde dobija nefunkcionalni prostor za rad od 80 metara kvadratnih. Smeštena u nenamenskim mračnim prostorijama, biblioteka je 1974. godine imala jedno zaposleno lice i 6000 knjiga.
Novo preseljenje i vraćanje u prostorije Doma društvenih organizacija obavljeno je 1978. godine. Biblioteka je tako na velika vrata ulazila u kulturni život grada. U tom trenutku je imala oko 40.000 knjiga, 7 izdvojenih odeljenja, a zapošljavala je 6 radnika. Dana 29. decembra 1982. godine Skupština samoupravne interesne zajednice donela je odluku o osnivanju biblioteke pod nazivom Narodna biblioteka Dositej Obradović. Iz sastava Radničkog univerziteta Oslobođenje Narodna biblioteka je 26. aprila 1983. godine izdvojena u samostalnu radnu organizaciju. Skupština opštine Novi Pazar 28. juna 1983. godine je Narodnu biblioteku Dositej Obradović proglasila za matičnu biblioteku opštine Novi Pazar. Problem nedovoljnog prostora rešen je 1984. godine kada je Zajednica kulture izdvojila prvi sprat Radničkog univerziteta Oslobođenje i tu smestila knjižni fond. Na kraju 1983. godine Novopazarska biblioteka je posjedovala oko 36.000 knjiga, odnosno oko 32.000 knjiga u gradu i oko 4.000 knjiga na selu. Imala je blizu 4.000 upisanih članova. Kao pokazatelj uspešnog rada, Narodna biblioteka Dositej Obradović Novi Pazar je 1984. godine za postignute rezultate u razvoju bibliotečke delatnosti i unapređivanju bibliotekarstva od Zajednice matičnih biblioteka Srbije dobila prestižnu nagradu Milorad Panić Surep. Početkom 90. godina prošlog veka biblioteka je stacionirana u prostorijama tadašnjeg Doma kulture. Imala je oko 46.000 knjiga u samoj biblioteci, dok je oko 9.000 knjiga bilo razmješteno u 7 seoskih ogranaka. Skupština opštine Novi Pazar je 2. decembra 1992. godine donela odluku kojom je biblioteka proglašena ustanovom čiji je osnivač Skupština opštine. Zahvaljujući naporima Skupštine opštine Novi Pazar i zalaganjem odgovornih u kulturi i biblioteci, a i razumevanjem Ministarstva kulture Republike Srbije, 1994. godine počelo se sa rekonstrukcijom zgrade bioskopa Crvena zvezda u Gradskom parku. Biblioteka je u novom prostoru počela da radi od 1. juna 1996. godine, kao što je to slučaj i danas. Biblioteka je 1999. godine zapošljavala 13 radnika. U tom periodu fond biblioteke brojao je oko 80.000 knjiga. Već 2006. godine biblioteka je zapošljavala 20 radnika, raspoređenih na 6 odeljenja. Poslednjom rekonstrukcijom Ministarstva trgovine i telekomunikacija Republike Srbije iz 2020. godine Narodna biblioteka Dositej Obradović postaje jedna od najlepših zgrada u regionu. Zadatak joj je da čuva i širi znanje, kulturu i ljubav. Narodna biblioteka Dositej Obradović je prepoznata po organizaciji velikog broja programskih sadržaja, među kojima su književne večeri, promocije, tribine, okrugli stolovi, seminari, obilježavanje značajnih datuma, radionice za djecu, likovni, literarni i fotokonkursi, izložbe i mini tematske izložbe, akcije popusta i besplatnih upisa novih članova. Od svih aktivnosti posebno izdvajamo književni susreti pisaca nacionalnih manjina u Srbiji, Family, manifestacija koja okuplja književne stvaraoce pripadnike nacionalnih manjina u Srbiji, a započeta je 2015. godine. Takmičenje recitatora za učenike osnovnih škola, Zavičaj se čuva pjesmom, namijenjen je učenicima osnovnih škola koji kazuju stihove na srpskom ili bosanskom jeziku. Konkurs za kratku priču, Priča iz mog zavičaja, okuplja sve generacije koje vole pisanu riječ. Time se iskazuje ljubav prema zavičaju. Besplatan upis predškolaca i đaka prvaka aktuelan je od 2014. godine. Ideja ove akcije jeste da se mlađi sugrađani što ranije upoznaju sa knjigom i bibliotekom. Ovom akcijom je besplatno upisano oko 21.000 mališana.
Najznačajnije ličnosti Novog Pazara u posljednjih 100 godina je projekat koji je pokrenulo zavičajno odjeljenje sa ciljem da na jednom mjestu budu izdvojene sve značajne ličnosti iz različitih oblasti koje su svojim djelovanjem doprinijele razvoju Novog Pazara. Biblioteka Dositej Obradović prati razvoj tehnike i tehnologije. U tu svrhu zavičajno odjeljenje počelo je sa digitalizacijom zavičajnog fonda kao dijelo fonda koji je karakterističan za ovaj kraj. Biblioteka je pokretač akcije pod nazivom Knjiga za maturante, u okviru koje svakom maturantu sa teritorije grada poklanjamo knjigu. Samo u jednoj godini u ovu svrhu bude poklonjeno blizu 1000 knjiga. U okviru svoje izdavačke djelatnosti u posljednjih 10 godina biblioteka je izdala 71 publikaciju. Tokom posljednjih 10 godina organizovano je 80 promocije knjiga, 19 književnih večeri, 9 velikih izložbi i 8 okruglih stolova. Kompletan promotivni materijal za sva dešavanja rade informatičari sa odjela za digitalizaciju. Nabavka knjiga u zadnjih 10 godina vršila se putem sredstava lokalne samouprave, otkupom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i poklonima izdavača, autora i pojedinaca, a ukupan broj pribavljenih bibliotečkih jedinica u posljednjih 10 godina je oko 35.000. U proteklih 10 godina broj upisanih članova je u prosjeku bio oko 5.000. U biblioteci je u istom periodu bilo oko 350.000 posjeta. Odjeljenje za matične poslove predstavlja koordinacioni centar za cjelokupan rad biblioteke. Odjeljenje za rad sa odraslim članovima je specijalizovan za rad sa korisnicima od 8. razreda osnovne škole do naših najstarijih sugrađana. Odjeljenje za rad sa djecom je namijenjeno najmlađim korisnicima biblioteke, odnosno djeci od predškolskog uzrasta do 7. razreda osnovne škole. Zavičajno odjeljenje posjeduje zbirku od oko 1500 jedinica lokalnog karaktera, a koja u sebi sadrži stvaralaštva zavičajnih pisaca, kao i različite vrste građe u kojoj se pominje naš grad. Naučno odjeljenje sa čitaonicom posjeduje građu od oko 7000 jedinica, a koja je u okviru čitaonice na raspolaganju korisnicima biblioteke. Odjeljenje periodike posjeduje zbirku od oko 5000 svezaka. Odjeljenje za staru, rijetku, stranu knjigu i zbirke na orijentalnim jezicima u svojoj zbirci ima oko 1300 publikacija na stranim i orijentalnim jezicima. Odjeljenje za informatičke poslove i digitalizaciju je informatički centar rada biblioteke, odakle se nadzire rad svih odjeljenja i tehničkom obradom svih bibliotečkih aktivnosti. Odjeljenje za ekonomske i pravne poslove je dio biblioteke koji svojim radom omogućava da kroz ekonomsko-pravne aktivnosti biblioteka valjano posluje i funkcioniše. Odjeljenje opštih poslova je zadnja karika u lancu funkcionisanja naše ustanove, bez koje rad ostalih odjeljenja ne bi bio moguć. Godine koje su za nama obavezuju nas da budemo još bolji i kreativniji kako bismo približili vrijednosti biblioteke koje ona posjeduje. Biblioteka je riznica znanja i kulturnog pamćenja našeg grada. Potrudit ćemo se da tako i ostane.